Hadin ke jinglet bo jong ke seng KSU Nongpo Circle, lingba ke education cell, ya ke jing ujor Shikibor district hagini ki kendiat sngi beladap, halor ke jing shim kabu jong ki dukan, bandiram ki kot school, palat na ki dor belabu jong ke MRP, hagwe na ki yo hanongpo ke yo maulong hariboy district. Benda kesngi jong ke katway terik ubenai leber arajar arpusau ki bor pulet haringkat ke jinga senran lang jong ki dukhat ke seng KSU Nongpo Circle ki lalit biang banjurep kensan ya kiti ki dukan ki badi kot ram ha ke jinglet jurep la shem shisha ba kiti ki dukan ki dang yai beteng bandi ki kot skol palat nakador balabu lane ke maximum retail price. Haba persyang ban keli na kitrai dukan kilai tho ba ka jing shim tam ke jongki ka dei namar ba kimyo ya kan nong lani ka commission na ki jaga thiet ki jongki ya ki kot bat ki hab ban thiet kat kum ka MRP kum ta ka penlong ya ki bandi ya ki kot skul syaki bawan thiet bandi tam ya ka dor palat na ka maximum retail price. Yo dengan price itu. Pengen demam tak sebutin kaki pet bagai reservation. Rin price of those and yo. Ini yo commission kan 10% rin yo. Book kopi yo. Kani kamat. Kamat kelas itu mulai kau tingkat. Aitel kurim. Peksa. Mulai kau. Tang percentage rin yo. Itu bila kita kadang sekali. Kau kelas kau tingkat. Ang 100% rin niyo. Tingin man di kung solution sa boy. Nakakot makanar ng man niyo ang sa sanskriting kabay kare balate. Tadi tekon ngimyo commission ikut mentam dan stok. Belum mentam bagi ibay ng presyo ay badukan iwan sud ay. Nakatam di ba bambon? Sang supporting ka kada di praku artika dai ko. Ndai bingi bambe aj ko ako tinga. Dengan ale be aj sang ibambe ako le ko di ko. Biar. Ada yang mau pai? Nomor Ano sa namsin din sa kelas 2. Oh, kelas 2. Kayak mana? Oh, siapa? Kelas 2. Oke, maaf ya. Kita pernah kasih Jinak ni, ada benda. Kan yang konak ni. Menu kan ni. Martisa.